Om Swastiastu. Rahajeng sumeng idedane sareng sami, rahajeng rawuh aturang titiang, majeng ring sane dahat musti kayang titiang, wali kota Denpasar. Sane musti kayang titiang, wakil wali kota Denpasar. Sane musti kayang titiang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Sane Wangiang Titiang, Koordinator Bersih-Bersih Bali Kota Denpasar. Asa punika taler para angga prawartaka miwah para atiti sane tresna sihin titiang. Pinirin lugraya titiang aturang rasa angayu bagya majeng ring ide sang yang widiwasa, duaning sangkaning asum kerta wara nugrahan ide, iraga sareng sami presida rau ring parikrama puniki. Ring rahina mangkin sanis cara roras Februari kalih tali liko. Nenten lali titiang aturang swasti prapta, rahajeng sumeng saha matur suksema antuk kledangan idedane sareng sami ring parikrama puniki. Sane mopai ketang sareng pemungkah bulan basa Bali warsa kalih tali kalih likur. Sane mahunteng ngelestariang pelemahan antuk mererese ring tukat badu. Dumogi parikramane puniki, presida memargi antar tur labda karya sida sidanindo. Inggih, idedane sareng sami sane wangiang titiang. Sedurung lantur lugrayang titiang, muningayang dudonan acara rahidane mangkin. Sane ka pertama, pemahbah, kaping kalih nembangang tembang Indonesia Raya miwah ngewajib pengeras titi. Kaping 3 sesolahan Sabta Asrama Sisya Jayang Sadu saking Desa Tegalarum, Kecamatan Denpasar Barat. Kaping 4 atur pioning Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Kaping 5 sembrama wacana Wali Kota Denpasar sapisanan mungkah parikrama mererese ring tukat badung. Kaping 6 parikrama mererese ring tukat badung. Idedane sane wangiang titiang, duaning pemabah sampun kator iwau, sane mangkin lanturang titiang antuk parikrama sane kaping kalih. Inggih punika nembangang tembang Indonesia Raya kelanturang antuk ngewajan pengeras titi. Titiang lunas majeng ring idedane sareng sami mangde ngadeg rien ajebos. Majeng ring sang sane pole amongan durusan. Inggih, idedane sareng sami durusan melinggih mewali suksema. Parikrama selanturnyane sesolahan Sabta Asrama Sisya Jayang Sadu saking Desa Tegalarum, Kecamatan Denpasar Barat. Durus Piasaya. Inggih, idedane sareng sami sane wangiang titiang, sane mangkin lanturang titiang antuk parikrama sane kaping 4. Inggih punika atur pioning Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Inggih durusan. Inggih idedane sareng sami sane wangiang titiang, sane mangkin lanturang titiang
antuk parikrama selantur nyanyi. Inggih punika sembrama wacana Wali Kota Denpasar sapisanan mungkah parikrama puniki antuk nyuksarahang piranti sanika anggen mereresik ring tukak Badung. Majeng ring Wali Kota Denpasar inggih Dursang. Sinambi mereresik titiang mepiuning majeng ring ieu dedanai sareng sami. Kuing tenang toya membuat pisang ring sejeroning keuripan. Mawit asa punika nyiring ngawet saking tangan iraga nitenin pelemahan Bali puniki antuk miara keaslian toya miwah pelemahan. Yening kramane presiden melaksana sane patut pasti ke pelemahan puniki nenten rusak. Kramane gemah ripah lo jinawi nenten wenten blabar utawi banjir. Inggih ide dari sareng sami sane kusuma yang titiang puput sampun 10 palih titiang ngenterang parikrama puniki. Mengkakirang langkung atur titiang nugraya titiang lungsur gengrene pengampura. Pinaka penguntat atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.